tukamenya riria tuona wikiritwo haria ati niwe mujumbe uri uraruta wira wega thiini wa bururi witu wa Kenya, tukamenya undu ucio ni wama na tugacokeria Ngai ngatho muno ni urio tutwaraga iguru as Kiharu sub constituency. Thank you very much. Karibu sana MC. Tumpigeni makofi ya Wairia MCA. Asa kumuhurira uguo, hatutampigia makofi hivyo, tutatayarisha tukuhura atiriri pamoja na all the other MCAs wale ambao walikuwa hapa, utatayarisha tutapiga hivi tukuhura 1 2 3 ni ula tuikarite the mono kuguru goko 1 2 3 osoke 1 2 3 goko ge 1 2 3 osoke 1 2 3 mwere aweti hega ni ula tuikarite the mono na remo mundu egwikara thi when you sit down subconscious consciously affect the intercontinental subconsciously. Are we together? You define as if you understanding. Are we hamwe? Haya, prepare for the area MCAs. Hata tukupigia the sub-county director na the county director of education. So we are combining. Haya, tayarisha. Do tayarisha. Tayarisha. Eko kija vivo mweli na iko. Tayarisha hivyo. 1 2 go twende. Mungu. Kuingine. Mwili. Oh God. That is so wonderful. Na najua even if we continue when these kids are bored, hapana nyama. Wenye wako hapa wanasikika, wenye wako hapa wasikiki. Nyama. Ya kuku. Unaruka kidogo. Nyama unaruka nyama. Sawa? Nyama. Ya kuku. Ya nguruwe. Ya punda. Kaeni chini. Ladies and gentlemen, we are finalizing. I wish to invite and introduce one of the legendaries. He is a great musician of all times who sang in different avenues, different counties, different countries. Adirukite kaina mafururi maingi muno makiria. Mwini udera kumunyita ugeni wega tokana na muno makiria. Na inenda kuria Bangladesh, India, agathie Portugal, China, Kalahari, Madagascar, India. Gwothe agathie kinya Korea, Zimbabwe. Mwini wega tumuno makiria. Wele ndo siake etikana inagete na muno makiria tumunyite ugeni. One and only Jack Sito. Matura, maituro, cuñoro, caca, cosa, caí, oiga, de
much, asante sana. Leo nakitio kinene muno makire kwa heshima kubwa zaidi. Kwa hiyo ithule turugame nigetha tukimunyite ugeni mbunge witũ wa Kĩharũ Dede asante. No tuikare thĩ. Our bishop atongoretie our clergy, the Right Reverend Dr. Timothy Gichere, who was also my vicar, demo youth, na the entire clergy recognized ginya canon ni urugamirire area no na ni old boy wa Biri Primary, our former MP na my mentor, my father Honorable Genya Kariuki, our CDE Madam Ann ohamwe na sub county director witu wa guku Murang'a East Bwana Ruitha, our MCA Mheshimiwa Masigo hamwe na the other MCAs, Mheshimiwa Hana, Mheshimiwa Mama Mazingira, Mheshimiwa Esther, our former MCA Mheshimiwa Habire, mwalimu witu wa Biri Primary Madam Beatrice na the entire fraternity ya Biri Primary, na ndikwenda kuriganirwo ni mundu uri rugamirire diocese mwena wa Githomo Venerable Frugo na all the other leaders omwe nginya na BOM, our administration turugamirirwo ni Bwana Swale na Musa na wazazi wa Biri Primary na hawa wadosi wa kesho. God is good and all the time. Asante sana. Siari turi hamwe. Nigwenda kuoya kanyaga kanjokie ngatho cia mwanya muno ni undu wa Ngai gutuhe ihinda ria guka kuona wira uria turutite Biri Primary. Ni wira turutite miaka mingi, ni tondu twambiririe na block ore ya Rugongo o haria first term tugikira nginya Tairo ona ku 2018 ni twakite block ici ku renovate, ni twakite horo na horo yo ni ngumutariria horo wayo tukirikia na tugekira kaburo thini wa Biri Primary na tugaka gate. Turona tutongoretio ni Canon Gicigo atwere niwe mwene igongona riri arona ari old boy tuke tu launch maundu maya na areka gitio kinene muno, areta bishop we mwene niwe wigo kumuthenya wa umuthi.